Ya, sikat kena teman-teman. Wih. Nih. Ya. Kan yang banyak berisiko besar. Assalamualaikum teman-teman. Di Fishing Channel sini. Kita mancing lagi teman-teman. Kita mancing sore ini. Mancing di sini teman-teman. Area kita pakai umpan jangkrik dan umpan pelet teman-teman. Yang mana mau makan. Target kita cuma 2 biasanya, lele dan nila teman-teman. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dan subscribe, komen dan share agar lebih semangat lagi. Pokoknya jangan lupa bahagia happy aja teman-teman. Kita prepare langsung ke sana. Oke. Coba sana nggak mau nyenggol ya bang, nggak kawan dia. Hah? Nggak usah, ini aja orang pakai ini pun. Kayak TG, susah kan. Mana aja? Nggak gini aja. Nah. Udah pendek ya. Pelan terus. Nah, malu-malu. Kakinya tarik-tarik. Tarik terus. Itulah. Makan kakinya. Satu tarik. Tarik terus. Nah. Hitam nih. Hitam ya. Mujahidin Afrika nih. Si Black. Bukan yang nila nih, ini Mujahid. Bang Mujahid. Langsung nih. Langsung ini taruh dulu. Kuras tampak pasti dilepas. Syarat kayak ya. Tumbal ya. Syarat juga kayak. Bagi rezeki ya. Ya biar Tarik terus, bawa lari terus. Aduh. Duh. Kena pula ya. Enggak. Oke. Oi. Nah, dah. Poin lagi. Ya, sikat. Mantap, alhamdulillah. Lumayan lah, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Kayak umpan jangkrik kita teman. Oke, poin lagi kita. Lanjut lagi ya. Masih pakai umpan jangkrik kita teman-teman. Dan masih ada sambarannya nih. Ya, sikat kena teman-teman. Wih, besar teman-teman, besar, mantap, besar. Alhamdulillah besar nih teman-teman. Ini baru besar namanya nih. Iya, baru besar teman-teman. Alhamdulillah. Ada juga yang besar teman-teman. Mantap. Mantap. Panjang krik nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Mantap. Pasang lagi yang kriknya teman-teman. Nah, gini cara pasangnya. Dari pantatnya teman-teman. Oke, kita langsung lempar lagi teman-teman. Hop. Oke. Ya, terus bawa lari terus. Ya, sikat. Wih, lari dia. Iya, mocel. Aduh, kena besar teman-teman. Mocel. Sayang sekali teman-teman. Mocel pak besar lagi.
lagi teman. Besar. Digas sama dia tadi. Karena gini. Udah mocel 2 kali. Kena. Wih. Alhamdulillah kena lagi teman. Alhamdulillah lumayan nih. Alhamdulillah teman. Oke, lanjut lagi kita. Teman. Kita lempar lagi. Masih pakai umpan jangkrik teman. Oke. Mudah-mudahan tetap ada sambarannya ya kan. Nggak dapat nilang bapak wis. Kayak kena gini. Gini nak kena gini. Lagi nih. Ya, kena lagi. Wih. Alhamdulillah. Kena lagi teman-teman. Mantap teman. Rungut. Oke teman-teman, lanjut lagi. Oke teman-teman, kita coba lagi nih. Lagi lempar lagi. Mudah-mudahan masih mau makan. Lagi mau hajar terus. Kena teman, mantap. Alhamdulillah, kena lagi, poin lagi. Alhamdulillah teman. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sama umpan lu. Ya, bola lari ya. Bola lari terus. Lari, kita sikat nih. Wih, si hitam kena nih. Si hitam, Mujahid. Yes. Oke, mantap. Alhamdulillah. Kan terus. Sikat, besar. Mantap. Alhamdulillah. Tak teman. Tak besar nih. Lumayan. Ya, slow. Oke, lanjut lagi ya. Wah, panen kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, kena. Mantap. Alhamdulillah, kena lagi kita teman-teman. Alhamdulillah. Ini langsung kita lempar lagi. Oke, taruh. Aduh. Terus kena. Alhamdulillah kena lagi teman. Alhamdulillah, top. Poin lagi kita. Oke. Sampan lu. Oke teman-teman, lagi lanjut. Oke. Bagus. Terus. Lari. Ya. Nah. Wih. Nila lagi teman. Mantap. Alhamdulillah, poin lagi. Alhamdulillah. Mantap teman. Kita coba lagi. Kita pasang umpan dulu ya. Lanjut. Oke. Terus bola lari. Ya. Celup. Ya, bola lari. Bagus, bismillahirrahmanirrahim. Kena teman. Wih, besar.
Alhamdulillah. Wih, si hitam. Si hitam teman-teman. Iya, jatuh. Ini si hitam mujair. Oke, hitam. Oke teman-teman, saya sudah saja mancing kita kali ini, umpan pun habis. Ya alhamdulillah ini hasilnya teman-teman. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, share teman-teman agar lebih semangat lagi. Kita jumpa di video selanjutnya teman-teman. Alhamdulillah lah hari ini ada hasil kita. Nah, ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. 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 Kita berbagi rezeki sedikit sama kucing. Ya, kucing, kucing. Kucing, tenang, kucing, tenang. Kucing, sini. Ya, kita ambil dulu. Tenang. Nah, ini sih. Alhamdulillah hasil kita hari ini. Nih. Nah. Nah, nih. Ya. Kan yang banyak biasa besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kita.